Oke, kita di Babah 2 guys. Babah 2 Lampu Longa guys. Ini sekitar jam 5 sore. Pertama kalinya di Babah 2 Lampu ya. Belum ada strike. Coba terus. Dari sini mancing nggak sendirian. Ada kawan-kawan 1, 2, 3, 4. Kami berlima ya. Oke. Coba lempar-lempar sini Nanda. Ini daerah-daerah sini banyak nih. Banyak karang. Oh, strike! Wuhu! Wuh! Repo! Ada. Enak kali kalau ikan kerapu baru dapat. Mantap dulu. Mau bakar. Yo, strike. Sini ada nih, kemari aja terus. Strike, mamen. Kecil ya, Be.